Iva ia lau sili lau a fionga o lava ia tanto vai la au ma fua la au a wali tali anto i le tūlanga wa iai le pipisi o le whamai le ni tenki fiva o le lua o fesili o iei ni fisosoani mai atu no mamau o tau no mai a wali fisosoani i le tamwhai lea o le tanto whale mai a wali tau i atu o le whamai. Ia, pesili atali atu o le sui o mtanga duenga o soifu maloloina. Ia o ila tau ia o whiangai ma le tali atu i le pepesi o le whamai. Ia, malo, whaftai mo le whafsili. O le teminei o lava ia tatou vai la au ma whala au mo le tongfitinga o le tenki fiva. Ia wa mo le silafia pe ona alatu pe whalau iloa. O le tenki fiva e le ise tongfitinga. Ia o le tele lava tatou whala au le whaonga le teminei o le Panadol. O le maolo o lava tatou supply le teminei. A la fo ua ta oto ia sosoani e fufua ono tau no mai a le fai unga ona tono le vai aso fou o le fai unga. Isi supply Panadols mai se lava motamaiti. Ia Panadols foi le suppositories ma le Panadol IV. Peo vaenga langa le fufua tau no mai le vai aso fou isi supplies. A lai loo ia lava supply le teminei. Mo vaenga ia pe ona whaafsiringia. O vaenga lai o le tele lawan sosoani mai ei le malo New Zealand, Australia, ia ma le afongi. Ma le WHO i le sourcinga la o kapo special preparations ia o le Panadol. I le tūlanga na. O isi vaenga o sosoani pe ona whaafsiringia o le tūlanga fo le o kapo test kits. Ia le foina sosoani mai le tapeto le au mai o isi test kits la wa i le teminei sosoani le tatou a supply le sa tau no le i le vai aso foi le ntea i le teminei ia whapea ma vai la au wawale whatinonga o le fumigation le antau no mai le sosoani a Australia i la aso sa le na te nei i la sa o tama ia o mananafi le tau no ai le sosoani a saina ia ma le sosoani a tapeto le tau no foi la sonfua i nisi o vai la au tuna whapenga i awai e tato tapte penanga le e teminei mo le whole of country fumigation le fufua mo le vai asfo i le vaenga le pe ona fisinia whalala. So atua o fisiri uma tau soifua maloloina anga i le mitanga ringa pe whasolo uma mai ma le fisi ka e mako mai si rungi Mala tana ko whaani ko i so ni motana benga o frontliners le whiangai fo i male tali tsul wha pe o mai so i maua lava ala tau overtime pe maro fionga pandemia tama tai pandemia pe avele tūlanga ma fuanga yo no invoke i role ari ko se la uma lua le tūla fon fa vai pe ona i ta ua fo i tenu ma vai fa mo Whaftai mo le whaafsili i le tūlanga lea wa pe ona sidefia o le malamalama o malava ka ko sa whainga ngei i le kūlanga o le iei le pakeki a le maloma le losful limpasengi o le tūlanga fo i overtime o malavan wha malamalama le awhainga ruenga o le losful 5% le ana whamatu o mai mo tutongi masani so that yam whainga o mai a le kolu pe whamasinga I think 7 pay periods le calculatai o lai maua ko kongi masangi o overtime i o pengi kupe whaupopo o le vaenga fo le telen whaiti o se tulo ia maka masangi fo iei malamla mai le vaenga le ai le whape le kongia e pasia lava pake kilo whakaaki o le luongo lua lima luongo koe process uma la ko o wakaimi ia o whaikionga la sau ko le mea ngā whape alu tax ia
le mfainga ko alo i le ngako langa o le priority le ave ko kongi masangi la fainga luenga ma mea mo mia a wale fakingonga o le au nganga ale mkanga luenga pei o nga ka ko ye fo nge kai mele pisi ai o le fa mai so e prioritize la vaenga ia wale fa so inga o le selingi o ia i le kemine ia fa pe ma so inga o mo mai ka ko pa ai le se me fa pole fu o la vai ka penga o mai mo mai pa ke ki ko e back pay uma lava ia la ko overtime stu la fa pena Ola fisili famal mole la fionga le polisili le mtanga le se fumalo loina e ono fautu ina la fionga pe ono famani mai fo e la fionga le faanga ina le vai yesi o se tasile o vai fo le wa ina fo e mai se fo e le recommend private doctors ia le faanga ina le vai yesi ia po le lau fo e le se mai faanga o le si fo le o le dengue fever ai ola fisili la fionga le tsa tai palmia ile si tia I peo le numero tangata afio tato atu no le dengue fever. Famata wa ye se tulanga yo no tanga ye le malo e ko se SOE. Afa pele ai o ai inga I mafai ai ona ko se SOE mo le atu no. Ina ye mafai ona prioritize ai inga le fa mama ino o to afa le matulanga fa pena se swani fa ma. Fa tsai. Ia le lau a matatu tūlanga o le vaiesi le pe o na siringia o telefoi whalau I loa o whaarulunga I le social media I le vaenga lea o le vaiesi aia mo le sile fia o tele suenga o mon whaatino le lauesi le ngatai tūlanga o le kānisa pe o na tatu loa ai o le lauesi foi o tele suenga o mon whaatino ai e ilonga au ngā I le sosoani I le malusi anga o le tino foi lea I le afongi mo le virusi ai le whape ka pe ai le virusi fa mole it's not a treatment it's not a treatment but it assists the system inga imfai o ngā vavele recover foi lea mai le virusi I le tūlanga lea o le and we do wale whainga o mga acknowledge le soifua maloloinga le kāua male au ngā o le vaiesi but o la lava ku'u I le vasenga o li fo mai adi imka mai ka I fo mai fa pe ia kausi soifua e fa malama ia vaenga ia I le malo le kungu o nga e iairo nga kuaku pe a le o nga whaakingo mawhai le whainga o le vaiesi I le tūlanga nga o nga e whaingofie especially ia mo ka maiki o nga o kūlanga fole le e toxikai ia ka maiki pe o kūlanga fole le e ke overdose mo tūlanga whapenga so o la lava laua ia ke ka iala mo me o la ke le lava fo mai la ola ko fo poi ngai nga singa sem tūlanga whapenga I le vaenga lea I le vaesi e ke le fo mai le ngā sa mua o whaakingo e vaenga lea la fo whaakingo isi a kungu ia le kūlanga lava lea I advice po whakuanga ia ka wala ku I li imka mai kai fo mai ia whaape ia kausi soifua I ngase mo le whaakingonga inga ia a foingi inga whaakingo I longa kūlanga o lai sefe masaonga le mu ai mese lava mo le whaanga wiki ia peo le kade aku ngā I le kūlanga I vaiesi. Ia, se I muliana o tari atu I le visiri o le SOE. Ai ni visiri mental health? Nga tanga loa wha mule e le pala o le fia malam mai o le tūlanga le o le toto le whanga solo I o le tū au nanga ma le kolose momu o le mai tawina o le lava e whaia I ngā ruenga o le tuino pa ina toto. Au le anga I atu le malu le atu no toi whaatonu ina toi anga I la tau e su e mai toto. O le mea
e le malama ia tanga tau lai tele toto le lap o le fautua ina lava e le mtanga ruenga tanga tai to e foi e to e su e mai toto mo la tonga singa fa mo la fianga ile tulanga le pe ona fsilinia le vaenga le wa pe o le practice le sa wa i yaso ia wa te asa pe dependent for le ile ainga e su ia e paitoto o le terminei o faisi umi wa ke ro pe o mas full kausanga ia fainga paanga le male kuluse mumu e fatingo ele vaenga ka o le voluntary blood donation o le tula fololo fufua o le paitoto o la fo umana ave le famanatu ia li imta mai tai fo mai e awor ko fai ai nga o su e paikoko ai a fongi a si sa o fo mai i lunga il fasu toto ia on fa so mai la ia il fasu toto ia paitoto ia so la ko la uma ko ave famanatu na ile ofenga wenga ile tulanga le ia ai pe yo le practice nga le sa wa ia so ia le tam fai ia a fongi e tineia ska fa ai o tineia le practice nga o le folele i o le fai i ainga yo su e mai ia in paitoto e tulanga pe on fa sinia tu malisala lo fio mai le office sidi mtanga lo ngaso fo malo lo ina tanga lo le sidi fa mo mtanga lo nga le fitu wa fe se la fitu o nga fea o feo va ngola tunu ule mo lunga i le fa no mera le o tato le a fie le fa mai le pona i wa le sa no ia ulungia o pe o mo tele sala fa ile a wina mai fa na le pit silin tinga ina o la silo na lua lo fio la le o le ma o lo ia se singa se nga se to lu tau sanga ese mai le fiva pona i se mai se sa no nga fa ma ni no i bala ia pele o se a warfa fonga nga le tudu ina ia abe se tu ala lo i pele o lisi le fa ma yo le la fa ma malu mai lo tatu no mala nga fa lo malo faftai ia te fa popo pe ona sa no foi le fionga ile tamatai palemia ile temiwa tea o ile ka ko ka wifi ku malo o ngi vai maunga faleaka sanganga anga pe yo ku malo ye e mo lunga fa ngu mela o la ko lo afia le foi mai ka wingai o fa sale le anga isava le sau lunga al kulanga ia pesi fa mai wa afia sa mo akwa wa afia sa mo akwa el pesi fa mai a pe yo ku malo ia ave fa le fa mafa o nga o kulanga o le fa ngu mela o la ko wa lipokia wa afia ile fa mai tulanga le o le tulanga fo i le como que le korka usanga pe ona fa dia le sai le ICU o le kemingi lawa lo fa me i le general ward ale como que le si que le korka usanga o le fa fita uli le alo lea o le paracetamol overdose ele tulanga le le nga mai i savai ile vaenga le onga ua foingi le ala ia le chaunoanga le sunga le fo mai pali ile tulanga le o le foingi o so onga fai nguinga o le penkolo wala wai lava fua whakaakia o le whai o le penkolo e kau whaingu le ka mai kiki fua i le kausanga but I think o le lipoki lenga o mai le case lea ua whaasfuruinga le morunga o le dose sa whapea o ngā whaonga i le ka mai kiki lea ua and it was instead of every 6 hours ave kai whai kula mal kai kolu kula which will follow i kai mi whakapula ai ka wai whaingu le penkolo so o le whawhikauri la le kulai mai na only had liver toxicity
afia longa liva atua whangi started to go into coma, but lau koe recover le si kamakiki lea ke minge so o le sifoi lai whaikekenga ia e kulanga o le soonga whaonga o whala au ai le whai kaure lei wale kau ke masangi umalawa i pengkolo o le sau lava ia pe whakau mai i wharkalawai o le sau lava instructions o le amount e kaunga whaingu le vaenga lea so ia peo tūlanga lana lei si alo lea sa o ngā whamaungi e savai e awhia i le tanki fiva ia alau ova ma le sifuru aso karunga whamaungi ia peo le tūlanga nā lea transfer mai savai i ngei o le whawhitauri na. Wala fesili fa mole tanga loa le tūlanga le ona le mita wina ya nga ilunga numero o ngase o lava au whenga luenga i tutonu alfa le mai e tali mai le teimi sulu fa i toile atu no o le vayanga lona lua o la sa tau sila o tai o le teimi toi tifa toi le numero o ngase ia vatil fa le mai ma le lona tolu fa mole fia malama fa na ue mani liu e avatu o tuai po le mea amatu tau fia te stu langa le fatu amali wailia 5 time. Alo, whawhtai. Ia o le silimun muli, ia whamarurua kula o le kali aku i le silimun muli. I le tūlanga langa e o le mafuanga. I need to go back i lako records. Mawha mauku o le ale umin kau fi ai. I ke ua waksa o kari ai le kusam wha mau maunga la iai. Ma le paulo e keisi mwhainga o kari ako e le kūlanga o le keisi le i le stofi. O i laso whalele le anke ngei o ngō le e laka mai. O isi keisi si kua aku ia e whainkaanga o kari ako ai i le tūlanga na. Paule me whaina o whapea atu. O ngase umai e au mai i tau fia. Lai le critical stage uma i le vaenga lea. Pe ona whamtala atu fo i le te miwa sola. O le kemi le e whiwai le tamaititi. Anga i le kemi le pe kolu whaaso. Umalo le kolu whaaso. E ile me ka o le critical stage and there's another 4 days. O i ngā la le ke le ngā crash ia ka maiki. E ke le fo i ngā sesea i ngā ia mā kua whapea ua ke ale fiva. O ke ale fiva la ua recover. A le loa o le keminga piko silinga critical i le kūlanga o le afo ngei. O le malasi o platelets and mai siva engor kingo. So that's when the children usually crash. O ngā koe la le pilioka ngā le kelenga o mai e ka maiki. Ma whaingi makau fia. So it really depends on how le malosi o kingo o ka maiki ke mwhainki ke e ai le kele o whaingi assaults o le wha mai. Back i le kūlanga o le pik pe o ngā whairoa fo i le mai aso ko ngai. O le ke mingei le ke kilo po le si kolu vai aso o kaunga i se swinga. Se swinga fo le kūlanga aida laua level off pe wa makanga saulalo. So makang plateau po wa makang saulalo kūlanga o whaingumela. O le kūlanga o le awhainga luenga o le ke mingei o lo ngā whakia lava i le awhainga luenga ia le vaenga lea. O lea wai ngei le forward team a le Malo New Zealand, le vaenga fo leo le New Zealand MAT, po le New Zealand Medical Response Team, le whanga solo ia mako whiukanga inga, ma whakakarangoanga. O le wharaua whakaakia le lako pokalame e mawhai o ngā whasoswangi mai ai i New Zealand. Le team lea New Zealand ia kako, le kūlanga o whasoswangi i
fo mai e whainga au mai e whapea ia ngi kausi soifua e whainga au mai e ngā ruem sosoangi ka ko whainga ruenga lo ia i ke mingi ia ma ave foi lava ngor ka ko whainga ruenga e kau malo loai so le lawa ka akia le fufuanga lea e kiki loi pole mai aso fo ia pe a whape mau a wha mau ia whakakanunga lo whanga solo i le ke mingi Bulbuli al fisili le na la ngatu le pito le alo o isa no mai o le overdose o le whaongai no whala au paracetamol ai o le fi mam la mapola le sao o na o nena sao noa ia Dr. Kam o le wha mai o le meningococcal disease le a fi ai le tolu tau sanga le a pe o le popolenga o na e pepesi le wha mai le ea o le la tau sa ili atu o na ina ne i tato ano ke le denki ia o le wa matona alia ia le disease le po fela le sao la ofionga ia malo faftai a fai o le meningococcal meningitis ia e sela ngafa molmol ka kia la le fapea o le case nga kasi na ngai fai mai le meningococcal meningitis which is sao le case kasi le sa saya ang ngasi po kala mo ngasi kala ko ngasi le sai le ko ngasi o le meningococcal meningitis ia esa o le fa mai e pesi fo e mfainga feve ai le e am tulanga fa penga o le umanga mai a fa atino umana na file fainga o prophylaxis o afoini o close contacts o le ainga le and fangloko wangalo ya upate mai le fai kule o mai ai le e mai le fai kule e mai ai le kamakiki le with meningococcal meningitis so o le as of yesterday evening wale case lang makukarway nga filafiafi o lawa foi lawa slowly recover ya le kamakikile with meningococcal meningitis ya pe o kele la vole polenga ko nga cases ya o le immediate surroundings e sibling sai como le ingam tulang fa pena ya for this year le longa kolo ya long kolo le ka ko cases ya wa identify for this year ya le folanga respond ya ka ko team si assess ya la ingam tulang fa penga ya fa ya la ko prophylaxis fa ingo ya fala autui mo wale pui nga le awai nga ato but le seme poletele ai le case ngai for the meningococcal meningitis ia o vaia foile tulanga foile o le anga i meo matua watu ia mea o ngā tamaiti o le wala talata i le masina ia o whaile tulanga lea o le sila pasi a o ngā ia o la e sila fia la o fionga tulanga lea ua tolua ia soka o whaile topic e kasi a maramlama tamaiti a le laiva aipe wa mua i luma mea o ngā wale o to i si wha amalam la manga ia o ngai le mana o faini zoom me le mana o foi faini live e fa taita ia i tamaiti o le tulanga foi le o le struggle na tamaiti to e tau faia mea o ngai ia le ia o ina mo fa mo lo fionga pastai le mai ava e se ta o si e moni o le umi foi a le tapuni o a o fa fain ta foi na o le ngadwenga fa faia o ia ai le tau fa mtalaina ma fua o lo walo i pe lunga numero walum fa na o lo mau fa mai
O le whaatino ina ia le ngāwenga i le o tāwhia o lo tamwhaia ia whiaunga i ulua onga ma inga whaia onga. Ia awale tamwhaia ia whaatino a ia le ongo whanau. Ia latu ia wala esese. Ia ai moni lava sa nanga lino mai ava. Wa ia ana i mātua o e whaina ia onga. E le o whimna o e whaatino ia lato le sona. I le awala lea onga le alma fuanga. Ia pela i le whaite ta inga lea na iai ia lato o lo whaonga le Zoom, pe whaonga ia le Messenger, e whaatino e le wasenga. Ia o le wasenga e whasfulu lima tamaiti ai umai whope ta to ono tamaiti lai online. To telo tamaiti e le o mai lunga le wasenga. So o nai lui tau na o lai whea ngai pea ma nai whaiaonga. Ai o lo o tele lava o nai whaiaonga o iei lava lato WhatsApp group a mātua. Wa iei fo inai whaiaonga o ai tua. O ai tua e tuwha mea onga, ma wha matana. Wa iei fo ila whaatanganga, fo ina le ia maua se hawa noa, e whaatata noa mo ia nei whanau, i le ngaluenga, e tauna whaatino i le ngaluenga leo wa tuwha le whaiaonga. Ai o loo pento sirifia ia leo mato whaonganga tato Channel Cell TV, e toi whaawawai tato mata aupu taitasi mo levels SS. Ai o loo iei fwele popolenga ia pento sirifia ia misia tato kolisi ia o loo whatatali ia se tali mai al kabineta i se pepa fwe nta pena mtanga alwenga. I winga i suenga ia le suenga tulanga lua ia whapea fwe i suenga tato kolisi. Ia se teimi na whailo atu le se whai unga mal kabineta i le vaenga. Ai o le na mātou tala noa fwoi. O le whai unga le masina nei ia mai le ua umana whaatonu ia le vasenga o se siaonga. E te tauna a maislato li po te tustusia, ua umana asia uma onga mawalunga. A misala tato vasenga ia 12 se le la asu el sasa la si. Po ngā whia tonu ala o ai mata upu uma lava o lo o a o tonu ale aonga. E mawhai elo na ian tue fitu na il pepa suenga. Onga e le vaaya mtanga luenga, e le mwhaina mātou a vea a tole pepa. Onga o le naunau ta inga ia, o leina e le manatu wakawa uma vaenga SS. O le mataupu, i mos feita ta inga. O le accounting, e se fulu lua strands i to tonu o le accounting. Ia, o te iloa o le telo isi o na ia onga. Ia, o le kwa o le strand 7, strand 8. Ia, so o le naunau ta inga na. Mai lo le lipoti mai tato a se sea onga uma, na toe fetu na ila ia le pepa suenga. O lo lava ale taimi e mwhai an toe fetu na ila pepa suenga. To be fair. Mo alon whanau o ngol tulanga lea lewa whea ngai nei ma mataupu. Ia ai peo le naunau ta inga lava, manu alewa o mawanga lea wanoa, ia o se tatusanga e ave tatou atunu, lewa o saunoa lea whianga le tamaitai palamia, i winga o le tatou National Clean Up la lea i nau e whaatino le stonai. Ia o le whaatino ina le tulanga lea ma tau whaia whai titi le numero wha mai. Ia o le umi whai ana le tau whinga o tatou whanau i le whale. Ma o tau whi e whai la maa onga. Ia o le a whapena whai na whaina le onga alam whanau. So o le tatou ngā wenga whai whaatasi. O lesi tu o le vaenga o le tumama ma tau whai ia le lei uma ia luma whale ma tua whale. Ia o naunau ta inga ia ave ese le namu lea tele na whaina i tatou whanau. Ia se tali atu lea man whaloano. Ia, malo whaftai, atonu naua ua autu le tele ofisili matanga duenga e lua o le soifua maloloina ma le matanga duenga waonga tu se fo i ma fianga i le ngata i tūranga lava i le soifua maloloina ia awa fianga o tato waonga. O le fesili le sa au mai i se tūranga i tato te se e atua i se whailo fo i lea wa tato o atu se tūranga o se whalawelawe. Whafuase.
ia ma whaatino ai loa le tātou emergency. O le tūnanga masani ai e whaalavelave e fua il tua inga whaalavelave tūla i mai, o le whaalavelave ne o le whaalavelave a whaasoi fua maloloina, mai whalangolango la i se whautuanga e tuina mai i le tātou komiti o foile o lo ngafa ma whaalavelave whaafua sei. Ia ma whapea nao na whaanga solo mai ai le kapineta, pea whapea e ono la asia se tūlanga whapea nao. Ia mai o le poile o le na tari atu le mtanga duengo soifua maloloina i le tūlanga fo e o le afia o tutongi overtime o no le tātou budget. Ia e ia limitations fo ile o lo whenga iai ma le whaatino ino au nanga malo ona o le turanga le iai le tātou talo tupe a whaatu la fono. Ai a tātou se ea tuloa i se turanga ua ausia se whaalavelave a tūnga. Ia ona o manatu lea e o le sifo i tūlena e whalangolang e fisosoani mai tūlanga tau tupe mo le whaatino ina o le tariatu. Ai o te manatu a uia i le taimile nei o le ngaduenga lea o le whaamamaina o le atunu. E pei o le la tatou o atu i le sila asanga lea i le astona, pei o le anganga le na. O le sia tari tele le na e tinei ai le ia le namu. Ai maise o no fuanga o lo whapena o na tufuai ia namu. Ma foi le e ma eu foi le tatou atunu uma le winga lea o le tali mai i lu tau e foi le tula mai le taimi ma le taimi ia po nga yo inga foi o lo mo mia e nga lu fatasi ele tunu mai e fai me fata ita inga le tape nanga tele le tatou tunu le na fai mo chok ia o le fa la le fa au le o tatou tunu ale la tatou o atu la sanga o le fa mama ai o le lai fai ona o mo tatou pe na fai si ngā ruenga ona tātou mālo, ma tātou tari mālo. O le aunga o le wha moe moe lea, o le ngā rurue la tunu uma ina ia wha mamā o tātou sio manga. Ia o te manatu o le si tūranga tāuana e tali atua i le whawhitauri le tū lai mai. Ia ai o le tari pūpū, a whapea iei se tūranga ua si iti ai le pepesi o le whamai lea. Ia, iei lava i le mtanga aduanga o le soifua maloloina le tuina mai o le whautuanga i le tatou malo. Ia. Tsunami mai pa e sa lu sia o le ase fa to nga lo sio no male ma lo tsi tsunami so swani dia ina e fe na ina fi ya wa fi ma e lo ka tu ma ke na ne sa ti tele ma lo ma le na pe ta su o lo si no mo le na mo ia o tari po e le mtanga dwengo tupe se li poti na tulang e o le lai atonu naisi da fia lau sunga tustara a rere i o mai kapenita le whaaringa o le nā whaamanuia kai maanga ia tele nā tar ia ioi mai o le tafa lava o le finagalo le falefitu pa ia foi o laiga tauana mai mau te lagona lava le agaga faafitai aua ana faapea e faauau lava ia le tapu o le fioaga ia matou te lē savalia foʻi ae ona ua tatala le avanua
ia ua matou fiafia e savalia ia le itu malo ia ma ave foi le matou lango i le matou sui i le fionga ia whaapaa ia le